Бу аспыт төрдөн биги сессияга бии парламентга аргынатылааны качыктаган туунун сокоңга улардылар келдердибит. Ол кордук өскөтүн уруккөттүөр бу атыланар уружинчный атылыр дәрилтелер, это наливайкалар ден аттылар общественный питанияга киссер. Эги билагат вообще республика 2010 сыллакка бу аксанига соконунан турар. Бу аргыны качыктаган туунун анал хокону. Ол гынаман бу хокоматылыгыттан бу 15 сыллактан Хүйс ауғандан таққан әйленілік бұнларға қатшықтаған кетпеді. Бұл маны хоком бұғытынан олықтақ әйленіне бәйтін баға санатын бұл туғаннақ олықтақ әбиет урағынан, жағалынан бейға қадатасты өтуәріннер үлтімен хоком бұғытынан қаз бейден әйлекке ұлынан кәрбеді. Хүйс ауған ағыс әйлекке оны қатшықтаған оңылына. Оларын 2-тігінші бұл сүрбе Аллахқа федеральный оконга уларды кирбите. Буманна уллагана олуктак элбион буластыра субъекттара урузинчнай атылахыңа общественный бу осан жона хатаксилге аргытылахын бобо вактактар деннер ти окоңоларды келген кабиспиттер. Неңнен би кекке күчүмайдыр көрүстүбүт. Олем буллагана атын ниманы келген бу манна окоңга 5 квадратный метрден кыра еннәк шелге маннык общественное питание хелгер аргытылы бабуллар ден тыгыр биен квадратный метрден итагас болланы ме бабуллуктактен тагысты. Тотол түмүгүнөн тежугуска курат мэри Евгений Николаевич эппитин курдук. Бу окон улукка киддан 90 мана экинтен алтын тантакканда жугуска куракка точка абылдыктак. Ототта тинник неманнан үйрөтен анализтан биги бара турактакпыт. Федеральный окон бу бербит кыган туганан осынан жомутуя гебитер тугалак аны оконнары ылнактакпыт.